Anya laki din! Girlay! Girlay! Apay manen ayan, nanang. Bigbigat apong manukkaw kayo di taruar. At danto manen maibagadag iti kaaruba. Asinaw, tinang parot da ito'y kay mulmulak amarungkay. Nay, apay ngay apabasulan nak. Kas makita yu dinalapos dalatan. Asino nga raw tinang dalapaws. Kat ni tatang narabyan nabarbartek nagawit idirabi Anya lakit dain. Awan lang arudan ti may tultulong na. Perdian na pa'y ti mulak amarunggay. Kakasing akong ungar. Ay, Tomas! Tomas! Ay, apa manen da ito nga agmalmalam. Mapanak man langan makikaaroba. Tomas! Bumangon ka man dit ha? Tomas! Kalaban! Apay adumanog ka man tan! Anay! Kumugtar pa'y isalbag alak yan. Kalaban. Nakakidaman. Ay aguray ka man tamapanak mga la iti pangrein ko kanwana. Kalaban. Dayto ikatirigat na. No kanayon amabartak dayto ataw. Dayto atidog akayaw. Pangrein ko kanwana. Hay, Tomas! Na. Kasta unay ulit na lumasukit ikilikili. Ay, na! Ay, dati mandapan na. Na, ingkarkaro na din kinagala. Saan amareng kastulan? Kay kayaan nakiidi ang makudkudkudan tidapan na akarangrang yan. Sigurado ang makariingkan itiin nakalaan. Imposible asan kapay lang ang makariing dito'y nagkilnogan kinaw. Nagtunaw. Anya na gito'y ulo titoy-toyo diti ulok. Nakariing kan laka. Bah! Ay, apa yung sinabuagan na kiti nagkilnugan? Kahit di kaghayang makariing, itay pa'y ariringan ka. Ay, apa yung aringan na ngamay? Wan, tadi nalapos mo jay imulak amarunggay ijay ruwar. Agbulbulungan di nalapos mo kidain. Ay, awan dinaldalapos ka. Asino nga'y kumatimang dalapos no san asika? Malagip ko dandani may padugmamak mo idirabay. At nakasagudan ti saka. Gapo iti kinabartek mau. Di mon amaw ti mapaspasamak iti lubong mau. Amaw no apay anagmulak iti marunggay Si Dagan Amumot gayam. Tasi kaalaklakayan nga awan manaknakam na. Di ka pa'y makamulamot iti oray may salang amarunggay. Taday talagin inom ti amom nga ramitan. Dituyak man pa'y balayong agis tambay. Oh, apay? Ay, agap apa man ang dananang kang tatang. Kanayon dan samot nga agapa. Ni tatang man ngamin. Kanayon mo't ngamin ang mabartak. Kat amumat ninang ko. Nakangiw-ngiwat. Kas lamang mangag ko ti panagsinsin nung badado Ay na, nakababay na talaga. Mangmangag dagiti kaaruba. Mangag ni Gerald mo. Ha? Aywan niya. Adda ka di dita boarding house na? Kat adda madamdama pa'y ti klase na. Alas 10. Padaanak man kitdi. Kitaak man noon niya ti kawas na itaama pan ag-eskwela. Ay kat na kayo uniform Danda ni alas Jessen. Rumwaran ni Gerald dita boarding house na. Talaga a-crush mo ni Gerald Ha? Ne, apay ngay. Nimot na naing ka Jerry Moore ije boarding house ni Gerald. Uy, di mo tantanawan. Taapay. Di mo amo ayaan na pigsa ti an-anong day ta abakot. Amok anapigsa. Angam an-anong anak nga ta. Uray tan-awak laeng. Kayat mo ti agkalimduusan. Agkalingatan ka. Agsakit ti tiyan mo. Kat irikap mo nga rudan aday tatawa yo. Tapno saan na ta makita. Ay sus, narigat ti maan-anungan. Iso ano masabat mo ni Nana Inga.
Kastoy ti kanayon mo nga ibaga di tabagim. Puweraan anong kunam. Imulak mananday to natumba marungkay. Sayang sapay at daramot nan. Aha. Agmulmula ka gaya, may timarunggay. Ay, sus, ni bakit inga? Ay, puweraan anaw. Ay, wan manang inga. Imbagla pagalaan iti sidaan. Hay, ado timarunggay, iji balay may. Umay kayo lat tamangalan o kayat yaw. Ay, wantaw manang inga. Ay, sus, di pala pumanaw. Ay, medyo agulaw ako na. Sige, labsan ka pa'y dito'y ha. Ay, wan manang. Ay, sus, puweraan anaw. Puweraan anaw. Agawid akong tay nakagluto. Agungot manan ni inang ko no jak makaluto iti pangaldawan may. Di mon mauray ni Gerald arumwar dita boarding house da. Amangan no awan mat ti klase da ita. Sige nga rod, ngam ne. Agsubli ka inton malima, tagistoryata manan. Wana. Mangalakan to man iti kornik ta isukata. Wan sige, inakon. Alwada ma, amangan numasabat mo ni na ingaan na laing amangan anong. Di nakman butbut ngan. Alain nakon. Mayat ko matial daw ko ita no nakitak ni Gerald. Kayat mo makita ni Gerald. Ha? Ay, nanaingga? Rumwaran ni Gerald dita boarding house da. Agkita kayon. Kasanam anaamon ti pampanunutat nga naingga. Hello, Miss Beautiful. Siyak ka di ti dakdakamatom Miss Beautiful. Alangan, ni nanaing ka. Kumusta ka ngay? Sige, agtungtong kayon. Nakapimpintas ka magayam. Itala nakita nga dagahan na pintas iti da ito'y alugar. Kan karubak pa'y. Kasta? Thank you Inan-anungan nga ta ni nanaingga ni Gerald? Mabalin to may agpasyar di balayo? Wala, mabalin na ta. Thank you, nanaingga. Ay, awan manan ni tatang mo. Pimanaw manan anapan nakinaw. Rabin to manan into nagaway. Naragsak ka. Agdayday yung kapay. Apay, nagkapwam. Ijay balay jay gayam ko nanang. Ita ka lang agaway. Kat, umayak agluto Nangag mo, jay kunak. Umaynak ka no pasyaran ni Gerald dito'y balay. Sino Gerald? Jay nga'y border dita bangir balay. Jay natayag anagwapaw. Wala nang, jay kasla artista. Kayat na ka day chay. Kano nakangingisit ka. Kulot pa'y day tabuok mo. Sagpaminsan mula sa gaysayan. Umaynak ka no nga rod pasyaran nanang. Anya nga'y tinaknakan day ja Gerald. Tao may nakapasyaran. Inan-anungan saan ni nanaingga. Jak tupay kayat amasabat day tabakit inga. Tanapig sa tiyan anong na. Kasano nga ta? No ni tatang tiyan anungan na. Agbalbaliw nga ta ni tatang. Sa aking pag-iisa masabat ko mo may sabakat. Ay, niingga. Ay, bakbagatan. Ay, nagpigsat yan anong na dahil na bakbagatan. Mayat day takantam Ay, no kayat mo di ituloy ko pa. Imbes ko maamapan kay jay bangkag. Dahil talag barbartag, tiara aramidam. Ay, agungatan Nanay nga bakbagatan na napigsat yan anong na.
Ay, puweranong. Sa Sakit kayo iti ulo dagiti asawa yaw. Da kayo amang Marta. Nasaya at si Mangputkan. Nabartik ka man. Maditi, marikrinak. Bakit? Wen ata nabartik ka. Na. Apay nga'y tagkalkalingatan kamot iti kastaunay. Maulang. Agidak man. Ay sos! Ay, gerlay! Umay ka man ditaw! Gerlay! Ag-make apak, umay nakpasyaran ni Gerald. Mataya ko bakit. Nasakit ti tiyan ko kung maulaw ako. Aglamin ka? Mataya nga runan. Gerlay, umay ka na! Mga lakay tinapuskol nga ulangs! Matayon ni Tatang Mau! Anya amatay! Kita manay, agsakitan ni Tatang Mau. Sigay, ulsam, darasam. Amang ano inan-anungan ni Nana Inga. Ingka nga ron mga la iti bulong ti marunggay. Ay, pangalaak nga ikot kay mulmula yung mat marunggay di taruar. Awan pa iti bulong na. Ay kating kagbiro ka. Ala, wan inak mo nagbirok di takaro ba? Ay, lakaay, si bibiyag ka kadi pa ay. Lakaay. Ay, maulaw. Nasabat mo ka day ni Manang Inga di tadalan. Kinanta akpay ay. Ay, saus. Iso inan-anungan na kan. Nagkuna nga main akan taam. Jak mo pakagaw at itibulong ti marunggay. Nagngato mo. Gawata ko para gid ka, Miss Beautiful. Anda ni Prince Charming ko. Ado ka diti ka sa pulam abulong ti marunggay? Wan, ado. Igawatan ka ang sungbatan nakton Ha? Sungbatan ka adagos? Mabalin nga agpakiputak pa imat pasig. Maulaw Ay, bakit. una yan. Nagbayagan ay ay bulong ti marunggay. Napanan na ngayon di nangala iti marunggay. Ada kami, nanang. Ato iti bulong ti marunggay nanang. Nanang. Ay, agmanugang kayon kinitatang. Mataya ko na. Agasan da ko na. Ay, hunggayam. Sigay, iyawat mo kanyak dagita bulong ti marunggay. O, atoy. Sigay, tay sapli-saplit ko iti bagbagi ni tatang mo amang Marta. Anay, mat. Anay ko. Nagsakit maitsan mo unay mo ta. Tap mo maagasan jay an-anong mau. Anay ko pati rupa ka, anay. Tap no maagasan ka. Ipaturay ta maragrag amin abulong di tabagbagay. Tap no maagasan ka. Anay ko. Ay. Gerlay. Apay, nanang. Itay kapay ngagtantan-aw di tatawa. Asino ay at titantan-awam? Awan. Ni Gerald? Kat, kitaan nakmat ngamin, di kita akmat. Ay saus, ingka kawalisan dagiti naragrag abunong ti marunggay, ijay nagidaan ni tatang mau. Ha? Naimbaganan ni tatang? Nakaturog pa'y, si Putam, tainton makareeng, mapanmanon makinom kadagiti pada ng artag. Kat, malapdak nga raw. Ndala, ingkawalisan, tamapanak gumatang iti si daon tayo, di tatalipa pa. Tumakder ka ditaan, awanan ni Gerald. Told you so, oh, I told you so. Nagado at talaga tinaragrag abulong dagiti marunggay. Agasamat nga men, jay insapli-saplit ni nanang kinitatangay. Ay, nakariing ni tatang ko amang Marta. Mapan ka manan uminom, tatang? Ayan dyan ko. Nuwang mo, kat no inlibas mo nga inlako iti.
Day naglakwan yaw, ininom niyo matlaang. Kasta unay arurod ni nanang ide. Dandani pa'y mahay blood. Ay, di pa nabas ko. Apay, adda mapan niyo tabasan. Ikalang, tagtabasang hindi bangkag. Agtabas kayo, di bangkag. Ay, naskan na makamula tayo. Daila ko tayo anatang. Ay, aguray kayo man tatang. Riknaak man, no nabara kayo pa'y. Awan matiguri-guri yaw. Ha? Numakala ko itinatang. Di may patarimaan tayo na iti balay tayo. Bot-bot katap na. Gerlay, nakaring ka din ni Tatang Mau. Wano na pan manan na ginaw. Bakit? Ah, Ay, intag mula di bangkag no, malinisak ti ruot na. ay, Gerlay. Agan ano ni Tatang Mau? Na. Day tamat nga ruti sa lugsudak dito'y bagit nanang. Ano agan ano ni tatang? Na, ay lakay, sa dino nga iti papanam. Nakidi bangkag. Ay, sumurot kayaw. Ano nga nanang? Iso ang nagbaliw. Ah, won, sumurot kami kin ni Gerlay. Angam aguray ka, tamapan ko pa'y nayunan jay mulak amarunggay. Nagadumot ti mulang nanang. Won tapno inton maan-anungan manan ni Tatang Mau. Adda pagsaplit taken kwa na. Anya lakit din nanang. Mayat gayam ti maan-anungan. Tagbalbaliw. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Lakay, ni magsirip kan pakul ti limabas. Nila kay Pidrang. Won, Mapan man agsirip, kin agpakulan ako nana. won taisot pangortaan na. Manggamrod man na. Ha? Nakangingi na ti singir ng agrepair. Sang kay baga na asan na nalakat agsirip-sirip, kin agpakol-pakol. Dinamag mo kumaken kwa na no ape anangin na ti singir na kadagiti mapan agpariper iti relo, kas kada porselas. Day talamot mang putod. Damagag to mga agpaisaw. Mas dawa magkinimang Pidrang. Duwagasot, putid lang. Ijay lugar da nananggaw. Kit 50 lang, tagpaputid iti brislit ti rilaw. Anya lakit din ni Mang Pedring. Abroad pa'y di anak na. Aggamrod pa'y laang. Ay, nalabas. Huwag nga rod Di pa'y laka agretiro. Talaklakayanay. Tapno agretiro mo't amang luklukon. Kaya't na pa'y latag trabaho kat 50 lang arudin titawon na. Aya, kunak mo si 25 titawon na. Tanapuno mo ti kurar ti muging na. Ping-ping na, kada tenged na. Kasla tenged ti baka. Nalabas kamot lakay. Tenged ti baka kamot ng bagbagang. Agkurareten aga po iti kinagamrod na. Anya lakit din nga agpaiso dagiti kakasta a pinarswa. Gamroad. Nagni na ti singir ni Pidrang nga agputod iti bracelet ti relo. Manaw ti siningir na kada kayaw nanang. 250. Anya, may nagnginan. Di kay palagi matang iti sag 250 arilaw. Nagadaw dita, nagpipindas pa eh. Ay, gamrod at talaga na ita adjust kya tao. Nagganas at tik-utik ulan. Ay bayamo na anak ko. Sa anak to na mapan agpa-repair kan kwa na. Awan samot ti paripiryaw nanang. No adan tumanan ngam saan taon nga iso ti pangipanak. Ay, gagarag man ti lumabas iti pisto na. Inton mapanak makichinda. Dumagas ka iti ayan na. Way, nanang. Taagin dadamag aktuman. Agar-aramid ka. Anyat damagam ngay. Agin paparipira ka. No mangibaga iti nangina aprisyaw. Agin aatrasak. Inton kwan, agin uungat tumat kan. Agin dadanog aktumot din aking kuwana. Anya laki day. Nay, siga magayam na nagpa-repair ka. Ay, wain mang Pidrang. Anyat pa-repair mo? Na ito'y man relaw na nalukay ti bracelet na. Kapodak ko manaw.
Nalakala day ta. Tawan mo lanagak dita. Kasta ka day. Ngam damagag pa yan, manaw. Ta, mga nukurang to intugot ko akwarta, manaw. O, antayin tugot mo 500. Umanayan. Ha, 500 ti bayad ti paputay, manaw. Nay, apay bagak aya. Bayad ti paputod day ta. Ti kunak. At alakid di imit mo alimagasot mabalinan. Ha, Ngamin no sang gasot lang ti intugot mo akas. Ay kurang Agam gaputa limagasot. Nawadwad day tan. Andan to pa ekstram. apay mano aya, manaw. Dua gasot lang. Nagnginan nga Nay, nalakaaya ti agsirip-sirip ken agpakpakol dita. Ay, isumo lagayam. Ay, isumo lagayam pinanaganan da kayo iti sirip kun pakaw. Taday ta ti bagbagayo no dagreklamo iti nangina priso yaw. Ket talaga may. Isungarod nga da magnifying glass nga aramatag tapno makitak ti sirip-sirip ken pakpakulak. Siga mamay ti agisolbong iti nagbatitan nga about no makitam. Ha, Samon to pa'y pakula di nagbasit abanag ngay sulbong mo. No ngay agkamali ka, kaya mapakulam ta imam. Apay nalaka. nadamag king ka na no pakulam tayo, manaw. Agpa-repair ka mo saan? Urang ti kwartak, manaw. Kunam iti ay dali magasot mo. Sangaribo pa'y kidiya. Ang paggatang ko iti si Dan mi daytoy. Awanan ti umdas a pagparepir ka. Imay ka lang na naktakmay. Sapay mabaybayadan ti oras ko dito ay salbang. Nya. Anyat ipa-repair mo, manang Marsya. Daytoy man rilaw, tasaan mo't nga andar manipod pa'y iday. Naglati siguro tari lumon. Diyak mo't basbasan. Kansaan nga glati ti puro abalitaw. Ewan gayam. Manaw ti bayad ka no mapagandar mau. No mano ti baklas iso ti bayadam. Sa gasaw ti kada baklas. Kita akman. Ataw, Abangan no inem abaklas dito ya. Sabay ang malukatak ti pinakaunag na. No inem abaklas times 100. 600. ha, ay saus. Inti rambutan ti kalkalaingan na. Nakangingi na mulaw na ipidrain. Amo manang narigat yag sirip-sirip iti nagbabasit nga about. Ken nagrigat yag sukit-sukit. Kas kada gipit-ipit iti nagbabasit apaset ti unag tirilaw. Narigat yag pak-opak iti nagbabasit abanag. Nagkuna nga may napakulam kat saan mo't aday ta bracelet na ti paripir ka. Diyay mo't unag na. Narigat ti mangipit kadagiti nagbabasit apaset tirilaw. Agriyo mapay ti ima kag pigurger. Naisapay dayta kung kontrolak isuan narigat. Tawarak mo't na. Patawaran kan. Uray 550. Kasla di mo mo't kinisayan no kasta. Siya ka namin ti tumawar. Manungay. Siya nga gasaw. Anya. Kaslay libre kung ti amin arigat ka. Tapno di mo makuna. Ikatentan di talugasot. Tapno talugasot lati bayada mo. Ay, awan. Nanginalata. Manaktak kayo. Donasyon lati ito dyan. I-donate dahil 100 yaw. Payakad ngam ngay kat donasyon nga raw. Manungay nga ron, ti i-donate ko ba? 50. Anya laki din. Anyat ko na yun, Lola. Nagpa-repair kayo kani sirip pakaw? Wala. Tay sumot tinakita kay jay ilay. Nubuklis nga agsingir da jay. Kat no dak sinardengan. Aging nga inted na titawar ko anak kabababa. Na may sak tilukaw. Imbes a 600 ti bayadak, nagbalin lang a 50 pesos. Ha? Ay, naglaing kayo, Lola. Kano di pa'y matawaran, uray pisaw. Uray kadalam disipang na, saan nga agpatawar, Lola? Naglaka, anya lakit din. Daita, tinangatiwa ka na kayo, amay. Nakapasyar kayo mo dito'y, Lola. Ay, masurunak. Asino ti kasuro nyo, Lola? Dayjay asirip pakaul. Ni Pedring. Linuko naklakit day. Pagkunaan nyo, Lola. Oh, kita unday to'y relok nga impatarimaan ko kunkwana. Aglatlati matan ti bracelet.
kada hour kan minitan na. Makalawas pa ila tinapalabas kat kastan. Kasta talaga lola, tadaan matandere luyo. Ay saan? Uray pa isa nga gasot atawan da ito'y rilaw. Saan mo ang mauray nga aglati dagiti piyesa na? Ta 22 carats gold da ito'y. Ay na, sinukatan lakit din ni Pedring ti bracelet kan hourhan kada minitan na. Naglukumitan, masapaw nga subli na tinala na bracelet ti rilaw. Palugubak no di na isublay. Ha? Ay, sana mabalin dito nga inarabi nila kay Pedreng, kan ni Lola. Anya ti aramidam nga ilakay. Lugubak ti anak ti Jablaw. Wano'y palugob ko, kadagiti kakasinsing ko atusaw. Kun miron, tapno, wag nakag. Ay nabay amon lakay. Senyor day jayan. Narigat mat no diswan nyo. Marwam nga rod ti loko alakay. Masapol ang may kaniti pagnakman na. Saan nyo abulbulwan? Ungtan nyo laangan. Kan pa isubliyo ti sinukatan na apartes ti rilo. Dayta ti kasayaatan. Anya lakit din aya. Ay, saan nga sigurado ti langgong alakay? Tamaramanan na ti saan na pa naramramanan. Ha? Anya lakit din? Nek, madeti da rasudos. Ha? Kinasaritam gayam da badol ken umpong tapno luguban yun ni Pedreng. Apay, saan nyo pa'y nadamag nanang? Linuko na ni Lola. Sinukatan na itilata, bracelet ti relo ni Lola agol. Amaw, ngam saan nakastaa, paisubliyo laangan, ngam ti diswan yaw. Ay, awan. Agsayang tayo lang iti kanito, no kasta taramiden tayo. Kano nagtangkin to ulbod da jalakay. No saan ko na awan pang binuram, awan pang ikwitsam. Imbaga ano, lugubam, tapno, da pang ikwitsam iti basol na. Uray mabmablaw, tapno, quits. Aniya lakit din aya, madia talaga nung da kayo ti agtignay. Iso asyak langan ti mapan makisarita kan kwa na. Nay, apay ngay may ka dito'y balay, Melinda. Dito'y atalaga ti imayak, tapno makapagsarita taan na sayaat, nga awan makasinga. Awan makasi nga. Ay dakas sa tipang panunutom, Linda. Kaya't naksasulisugan na. Nagpuskol mo tarupa mon Pedreng, jak pagtatakunan ti langam, saan aday tati imayak, no di ka ti sinukatam a bracelet a relo ni nanang. Da, anya sasawamay. Di ka man agin didingawan amom iti inaramid mo. Panang loko day day iti bakat. Awan konsensyam. Ay, aktal na ka. Agawid kan, tamadisturbuak. Aginanak, tadi upaw. Di nakriribukan. Nay, Di mo ka di kayat nga isubli ti balitok a bracelet ni nanang. awan amok iti bagbagam kunak, nay. Awan amom kunam. Awan ti amok iti pagpabasol mo kanya. Ay, saan tan ang padakalan da ti Pedreng? Isu nga road asya kun ti imay, tapno nasaya at ti amin. Tapno malpasan ti parikaut. Kat naanayasan ti amin. Sasawamay. Makapapudot ka talaga. Agawid at manlangan ta makaamukan. Kanya laki din ay Linda. Napaay kala iti gagaram agpudot kan. Aniya? Ulitak makaamukan. Ayan, ay ko kasanda ka. Natukol ti sikan kon parang pagkaw iti namayan nyo anlay. Loko ka, alaklakayan. Ay, gusto na. Sweetik ka lang araw day. Anay. Manibrong ka pa'y, langgong ka lakay. Kwa, aklo na ka na. Kwa. Asino katam ti bracelet ti relo ni Lola? Sinitik mo ni Lola? Ha? Uwan. Anay. Laklakayan kan, nagtulisan ka pa'y laeng. Pati bakbakitan kay lukum pa'y laeng may. Nagngina lang araw din ti singir mo. Pagpambar mo dahil sirsirip ka na pakpakol na narigat. Kwa nga men. Apay, awan konsensyam, lakay Pedreng. No, minay sa anak mo nga men ta binarat ng iti oray lang ha. So binalas mo tayo, nakakaasya ba kay? Kasta ka day. Kwa. Naglakat ti remedyo na.
San mula ko man ngay nauawat ti kwarta na 50 pesos lang. Ken san mula ko man na tinartarimaan ti rilo na. Iti kasta, saan ka nasuliso ka ng tulisan? Anya nga ita? Kaya mau, tatulisan ng damit ti biyag mau. Ah, Ay, saan barok pangasyaw? Boston, di na kabilanan ta, ikarek. Agbalbaliw ako. Saan ako na mapanag-repair iti rilaw ta, mabain ako. mas dawa ka. Nuan anum ti adu a kwarta. Kit pau-pau-itan na kapay ti anak mo iti nagadu a kwarta. Mapanak ngamin iti palutan. Ha? Sugador ka pa'y gaya ka Ay, naman. di nakita na iti kasta ta, mabut-butangak. Ikarek, agbalbaliw ako. Uray po ito nyo ti kunak. Manipod ita, di akong rumortay dito yung balay. Awanan ti rupak nga isarang ko iti tattao. Ay, di pa'y lang awanan ti rupam, lakay pidring. Ay, barok, pangasim ta pakawanan dakon. Kasano ngay, dagiti nagadu a linuklo yaw. Ah, Dagiti ginamgamrudan yaw. ay laki din aya, pakawanan dakon. Anya laki din. Sana dakas ti manggay kada ag negosyo. Nulakay tadi ka manglukaw iti padam a taaw. Anya laki din. Bueno papagayam. Ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan. Dito'y drama tayaw. Anya laki din. Insurat ni Jocelyn Ramirez. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Anya laki din! Sa dino ka di manin ti papanam, Lilian, bakit? Nagsapa ka mata na nagrubwat? Kan nakalipstick ka pa eh. Anya lakit din ay ato'y asawa. Damag-adamag. Mapanak laang iti sentro. At dalaang mapankugatangan a para dito'y balay. Kasta ka di. Alang araw din, mapankan. Tapno makasubli ka matla dagos. Wala kay. O sige, mapanak nga rudan. Agananad ka, bakit? Wen ka di lakay. Di nakpakadanagan. Adda ka din ni Lilian, Barok. Kaya't ko kumaama kasarita. Pasensya kayon. Ngam awan pa'y ni Lilian, nanang. Itay pa'y bigat arimwar. Ngam saan pa'y matla nagsubli. Anya? Sa dino nga'y tinapanan na. Ay, anya lakit din di asawam, aya. Kunanamat nga dala ang mapanagatangan ni Sentro. Angam ala. Agsubli kayon tulangan intun sumangpet ti anak yo, nanang. Sige nga, Rod Barok. Agpakadaak nga, Ruday. Sige, nanang. Apa yan na uli ka, pare Roger? Ada parikot mo? Awan, pare Nardo. Agtrabaho takit din. Tapno adu ti malpasta. Sige nga rin, pare. Ang nangag ko nga may hindi sayang gusong maipapaniti asawa. Ha? Sana pa nakibiyang, pare. Ang magpaliw ka. Amang narugrugitan ni bakat mo ti ulom. Sana dito iti pagsaritaan ta. May papaniti day tabanag, pare. Ala, lipasan takit din ter aramiden ta. Naimbag nga agsapa, Maritina. Umayak man. Katuan, amare. Ala, sumrag ka. Nagsapa ka matin ngay malatiw. Umay kan sa makikape. O, ito gaw kulat man Ay, anya lakit din ni Mari aya. Kituan Agtimpla ka nga rudan. Mabiit lang nga Rod, tayo nakmang timpla iti kapim. Rabak ko la ka di, Mari. Adala ko maumay ko kidawan kan ka. Ket sapay la ko tapat ganak iti daytoy. Uray ta ita lang, ma. Anya aya day tamare. Ibagam barang ka ba alak? Saan mo lang akidawon ti panagkantak, tas sintunado ak ngammom. Anya lakit din na yan? Saan, Mare? Ngam kidaw ko ano agdamag nila kay ko kan ka. Ibagam aditoyak naturog idirabiin. Mabalin ka di, Mare. Anya? Ay, agar aramid kamot, Mare. Pagbalinan nakpay nga ulbod. Apay, sa di numanin aya tinagturugam idirabi Kwa. Di mo damagan pa Anya lakit din, ay.
Amumlatan no sa dino tinagturuga. Iti ayan tinabarbara nga arpad. Adayo na barbara, ngam iti arpad nila kay ko. Anya lakit din ayaday ta nga arpad mare. Oy, alwada ma, amanga na inton agangay, mapuuran ka gapo iti dayta arpad ana barbara. Ay na, kailiw ka man yan, Rico. Anya lakit din dito a babae. Kasla saan niya biyag no dinak makita. Kung pudno matibag pagak, Rico. Mailiw ako na talaga kan ka. Ada yung amin anagugwapo ka ng ipyasa. Talagamot ngamin ang nagugwapo at ngam ti asawam. Isungarod ana in love ka unay kanyak. Hangam di kagdanag. Maup-up dayta iliw mo kanyak. Inton madamdama. Mapantamanen agpapas itiragsak ijay hotel. Wen, Rico. Sige, mapantamanin ipapas ti iliw ta iti tunggal may sa. Agyaman at panaragsakan ak manen, Lilian, honey. Talaga anak ragragsakak una ita. Kasta akmat, Rico. Kayat ko, agtalinaad tapay lang diti hotel. Uray, tasaan mat amakadlaw di asawam, nga da sa balingar aramidam. Wen, Rico. O sige nga ron, sikati makamu. Agpapas talate itiragsak itirabi. Adakon, Roger Lakay. Apay nga itaka lang si Mang Petlilian. Sa dino tinagturugam idirabi. Anya lakit din ti asawa kaya. Di ka kadiagdanag. Gapot na awan dakas nginaramid ko. Napanak lang nakiturog ijay balay da maritina idirabi. Naimasan mimot ngamin ang tinagragragsak. Gapot na kasangay tay may kadwang anak na. Ay, kasta ka di. Alang rod. Ingkag palasan. Kalpasan na. Inta manganin. Nakasaganan ti makan ijay kusina. Lakay. Ay na. Talaga ang naglaka ang mamati kanyak to'y uto-uto nga asawa. Naimbaga malam mo, Maritina. Kastamad kan ka pare, sumra ka pa'y Di tao nagtipagsaritaan ta. Agyaman akmare. Ala, agtugaw ka pa'y. Agyaman ako na mare. Nakaumayak. Gapunta kayat ko ti agdamag ken ka. Kat sapay la ko ma. Tay bagam kanyak ti pudno. Sige pare. Anya ka diti kayat mo adamagan. Tasong batak. Basta amok ati sungbat na. Damagak la ko ma. Nupudno adito'y balayo ti nagturugan ni Lilian ni Derabi. Iso nga min timbaga na kanyak. Anya? Anya lakit din ni Mari Lilian aya. Ay sana pudno dayta. Inulbodan na kamanan ni bakat mo, pare. Sige nga rod, mare. Dahil lang ti kayat ko adamagan. Agyaman na kiti oras mo. Okay lang, pare. Kaday ti lang ti maibagak. Agpaliiw ka, tapno maamuam, ti pudno ang mapaspasama. Nakalitlitay ka manen, pare Roger. Aday bagakan ka ang mabalin ang makatulong iti parikot mo. Anya lakid ding aminan ti kastoy ang mapaspasama kaya. Anya nga deta pare. Inton maminsan arumor ni bakat mo. Surutam iti nalimod. Iti kasta, mamuam no sa dino ti papapanan na. Huwag nga kpaisuan niya. Anya lakid din. Tadyak na panunot adagos deta. Sige pare. Aramidak to deta inton sumaruno. Kat agyaman akin ka. Awanan yaman na pare. Jakmet kayat arugrugitan latan ni bakat mo ti ulom. Awan man na ti mararamidam. Maktuak laida pare. Talaga adjakon pakawanan ni Lilian. Saan lang nga itaagundawe ti panangaramid na iti kastoy no bilang. Oh, da kayo matgayam nanang. Sumrag kayo Ada ka din ti asawa, ang barok. Adda nanang. Ne, adda kayo magayam nanang. Anya ka diti maipay ko. O sige, panawan kayo pa dito Agsarsarita kayo pa
Tamang isaganak iti kape. Uray sa anon, Barok. Kalkalpas ko matlaan nagkape. Kayat ko laang ang makasarita to'y asawam. Sige nga rod, nanang. Lilian, agsarsarita kayo pa dito'y salas. Anya ka diti bagayo, nanang. Ibagayon taning, adda pa panak. Pudno ka diti manggag ko asayang goseng may papankan ka, anak ko. Anya mananday ta. Nga adda ka no sa bali alalaki, akasinsin-narak mo iti sentro. Kat mapmapan kayo pa iti hotel. Ay, anya lakit din ni nanang aya. Di yu patpat yung dagita. Awan kinapudno dagita nga ibagbagada. Sa ulaang dagiti nagsiping tidila na dagita. Ay na anak ko, di mo kuman urayon nga isina na kati asawam. Agbalbaliw ka kuman. Ay, anya lakit din aya ni nanang. Saan apudno dayta ko na lang arudag? Mala, ada-kada kayo numamati kayo kadagita at chismosa dito'y lugar tayo. Rumwara na kay, kat ang mga nurabiin ton no makasangput ha. Sa dino ka di man ti papanam, bakit? At dala pag nami kadagiti gagayim ko. Sige nga rod, agananad ka. Sige nga rod lakay, mapanakon. Surutak itinalimod ti asawak. Maamuak itan, no sa dino ti pudno apapanan na. Nakaumay ka man, pare Roger. Papatagsakit di ti gagaram, Talaga na patag pa Rinardo. Mabalin ka di ako yugan nak. Sa dino, pare? Mapan ko riputan dalilyan kan ti lalaki na. Sigurado ka iti daytang aramidan? Wen pare, iso apang nga asim ta kuyugan na kuma. Okay. Awan pare ko't iti dayta, pare. Mapanta. Kuyugan ka. Data mo nandito hotel, Lilian. Ala, umay kan. Sumrektan, tamagagaran akong unay kan ka. Mailiw akong kadagitila ilom. Ay na. Agtutur ka kadiri ko. Sana bali, agpapastamanin nga gragsak ita. Anya lakit din. Nagmayat no iliblibas ti ayat. Anya lakit din day tao. Di mo matpigsaan ibagati kasta. Nakababain ka dagiti tattao diti counter ti hotel. Anya ngay, pare. Kas nakita met. Simrek dalil yan iti dayta a hotel. Anya ti aramidan tayta. Wen nga rod pare. Diyak amo ti aramidak. Gapo ka dagito'y ang mapaspasamak. Patib kerem ti pakinakam mo. Umay kan. Sumrek tamot iti dayta a hotel. Ay nariko, nakaragragsaka ka talaga. Ipapastamanin ita ti iliw ta iti tunggal maysa. Wendil yan. Umay kang arudan. Ay na. Di naknarod iguyod. Anya lakit din. Ay, magagaranak ngamin na talaga. Agpapastamanan, Lilian. Anya ngay, pare. Siyak ka din ti mangilokat iti silid nga ayan damari Lilian kan ti lalaki na. Si kalatan pare. Naimbaglakid din ta namati dagiti staff da ito'y hotel. Kat intalak dati susi ti silid nga ayan dagiti awanan bain. Nakasagana ka din na makakita iti posible alangada ita, pare. Sige kid din pare. Ilukat mo ti rida ko, tapno malpasin da ito'y. Wen, ket inayadak, tapno saan da amadlaw. Apay basta inlukat yulatan tiridaw. Nagbabastos kayo Sino kayo? Siyak lang mat ti asawa ni Lilian. Ah, Una yan ti kasta alangayo. Mangibabain ka nga asawa. Mamin ano ka di pa'y nga aramidam ti kastoy kanyak, ha, Lilian? Ha? Roger lakay? Kasano nga? Urnusan yun ti bagbagiyo ta agawitan. Masapol nga agsarita ta. Roger lakay. Ala, sumrek kan tagsarita ta itinalapat. Sika babae. Anya lakit din ay lakay. Pagawanan na ko ma. Yaka mo tinararamid ko. Iso anaaramid ko tikas jay.
Ay, ayatan ka lakay. Di ka nagsaupay, Lilian. Taurean niya pa iti bagbagam. Di kan mapakawan. Nauma akon iti kinalalakerom nga asawa. Ala, pumanaw kan dito'y balay. Kunaklakit din o nagbaliw kan, ngem saan pa'y gayam. Ala, ingkaalaan ng dagiti kaus mo. Tapumanaw kan dito'y balay. Itamat lang! Pangasim ka di, alakay. Di na ko mapapanawan. Kaputawan na mo kapapanag. Pakawanin na ka din, alakay. Ikarik, agbalbaliw ako na talaga. Jak tunulitan ti kasi ngay naramid ko. Makamukan iti biyag mo. Inibus mo ti anus ken ayat ko kan ka. Nalabasan ti kastoy ngar aramidam. Jakon maitured. Ang makisinublatak pa'y kadagiti adu alalaki iti biyag mo. Ikari ka talaga lakay. Agbalbaliw akon. Basta ikanak pa iti sa bali agundaway. Pakawanan na Crojan. Umayak man Si kamot gayam, Lilian, anak ko. Sumurag ka pa'y Diti o nagtipagsaritaan ta. Anya ka di ayat ti masapol mo. Agsangsangit ka mo. Nanang, pinapanaw na kunti asawa kay Jebalay may. Naaktuan na kami ngamin kiniri ko akabit ko ijay hotel. Di na kun mapakawan ti asawak nanang. Anyang itaramida. Ay, anya ka lakit din aya. Idi pa'y lang abinagbagaan ka. Ngam di nakmat patpat dyan. Anya nga ita. Ano samti kasta nagbanagam? Kasano akpaitan ngay nanang. Naibabayin ako na yan kapoy tinapasamak. Agyaman ka, ta saan nagdarom ti asawam. Uray namin ano nga inaramid mo ti kastakan ko na. Nagpatinggamatan at kinaanos na. Day ti bunga tinalabas a panangabusom iti kinasingpet kag kinaanos ti asawam. Ala, papagayam! Ditan tinagkibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anyalaki din. Insurat ni Arlene Gumays. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Anyalaki din! Talon dagiti anak mo, digna. Sapay ko ba ta saan ang mapasarunwan? Saan ko man ang manayunan? Depende, nanang. Aniya depende. Nanang. Kasano no damanan mangayat kanyak? Aniya, di kaya na didigradig na. Agsasabalay ti ama dagiti talo nga anak mo. Gam ita, kastapay lang ti isungbat mo. Kat normal lang mat nanang. Babae ak nga ro, di aganakak. Ay na, agbalakan sa matan. Unay matan day ta panagsungsungbat mo. Imbes ko mapagadalam, tinapasamak kan ka. Ngam saan mo, takas lakay kayat mo kiden. Basta, nanang. Awan ti maaramida niyo, no nakarik na, ti maisa tao. Aniya? Naganak man gaya man ni kasinsin mo, Monica. Katuan mat. Inabak na ka manan Oo, kasano ko mga inabaknak. Ay kat no pang talo da jayan araman na. Ang mga nukayat mo mat, may kapat. Ay pulos Oray awan no ni dignamat laang. Oo, di ka man agsaw di taorlan. Pulos kun kunam di tangam amang kastaw na apanangarapaak mo kan ko na. Ay na, oray tilmo nagtipos tisok, saan taw ang mapasamak na ita? Anya?
Sinsin Monica, awan ka di ti planom amaki asawa? Mga asawa ka, no makasara kak iti babae, akap-kap na kak. Babae? Apay a babae ti biro ka, kat no babae ka mat. Lalaki ak nga rodig na, lalaki ti riknak. Maminado nga ibagak dayta, ngamsan kayo makawawat. Anya lakit din aya. Ay na, makiasawa ka kit din kasinsin. Amon, naragsak ti adda asawa na. Kasano kumamay bagam anaragsak ti adda asawa na. Kat awan mat asawam. Awan ita ngam, napadasak ti adda asawa na. Short term apanangasawa niya. Awan ti may sa atawan kat imbati dakan. Asi ka pa'y madig na. Ay na, sa anak akaasi Monica, nagasatakit di Kasano nagasat ka? Kano pinagsusublatan dakan? Mayari ka ni ti may sa awagwag. Nalablabas pa yan ngam wagwag. Ay saan digna? May mayat kit di ti kasjay. Gaputan na karamanak iti agduduma aputahe. Anya, nagrugit-kit din day ta kapanunutam. Salbagkit di Ay na, kitaan nyo kit di anak yun nana. Ang mga nudiyo manin mo pupuutan, kat agawid abimantay ti tiyan na. Ay na, kasla naruama ko ni ti aramid na. Bay no kayat nang agbalin a baby maker. Nana, Dakon mabilang ti pamagbagak kan kwa na. Nga bawan lata mo ti denggen na. Agawid nga adaubing iti saklot na. kat no kinunana ngamin anamay mayatan ti kasjay. Gaputan na karaman iti agduduma aputahe. Aniya, imbaga na ti kasta? Wala na. Kilaw apa nagpampanunod. Ati una pa'y kit din ati bala. Aniya laki din. Mumdiag na. Ay ayatin kalata nga ura dan anak mo. Yeah. Pudno ka di dayta, Anton? Wedeg na. Mamati ka kaniyak, promise. Kaslasan mat ngamin ang mapagtalkan dayta pa nagmulmulagat mo, Anton. Ay, talaga akas titi pa nagmulmulagat ko dig na. Ngay, mapagtalkanak man. Ipateg ka kaslalena. Kasta? Wedeg na. Isuasumpatan na kontap no agalabitan iti anak ta. Sika talaga, Anton. Ala, wanan. Ay ayatan kamat. Unay-unay. Daman gaya mo nobyo ni Digna, Monica. Kastaya. Uy, nakitak idang kagibkibin iji-igit ti kalsada di na minsan. Ay, sus. Sigurado manan nga rod. Ano kasta? Sigurado nga niya. Sigurado akalpasan manan ti makabulan. Agawid, ngagsangsangit. Ay, yan. Nay, kasla na sakit tirik na maurlan. Masaksakitan kan samait. Aklo nam nga minan, nga gayat ka kenkwana. Ay na, di mo man ipapilit ka amon. Ay na, Orlan. Di ka agdanag. Patya kasan nga agbayag dadig na kanti asino man ang nobyo na. At dapay gundaway mo amang sublat kenkwana. Dayjay lang, tasaanan asikati may kapat. Amang ano sikati pang 5, uno pang 6. Anya, ay, nalabos kamutin, Monica. Nababauna yan ti pagkitkitam kanya. Ma, saan nga iti kasta? Sa bali, tinagawatam iti imbagak.
Ibagbagak lang ti posible ang mapasamak. Arsagid ka mo't alalaki. Anya lakit din. Pasensya ka, Diag, na may ibaga akong tipudno kayang ka. Ha? Di ka na ayayatin. Anya? Win, nasaya-saya atin ta kasto yung MT agpamalangak nga ayayatin ka. MT kinapudno na kat met. Ngam, sana mabalin Anton. Saan lang anam na minsan na nahilaw anta? San na bali ata linaglagsak mo metik na. Feel mo tinalamid ta. Anya? Siya ka di lang. Uray si kamat Ti kunam, imas tadwa. Wen, akluniak dig na. Iso nga awan lugi itinalamid ta. Iso anawayata met nga agsina. Anya? Kasano ako no masikuganak Anton? Eket si kalataan dig na. Anya? Nagalas matgayam ti ugalim Anton. Day talang ti maibagam kanyak. Pasensya ka dig na. Ngayon talaga adya ka na ayatin. Anya? Talaga adi ka agpampanunot si Kadigna. Awan siguro ti utak mo niya. Day tala kinasayat mo tinaga daw. Nanang? Babasit pa lang dagiti anak mo ngam nagpasikog ka manan. Pakawanan nanang. Nailawan kami ka ni Anton. Doon nailawan ka iti na minsan, di mo kuman inulit. Pinanunot mo kumaa, ti ibunga ti aramidam. Amo masan arumbang aramidam pa ilaang? No apay ngamin anaimas ti maiparit, nanang. Anya? Kati sumat, nanang. Ay, digna. Danga ka talaga. Day tala kinasayat mo tinagadaw kunakkan ka. Awan ti manaknakam mo. Ay, umistress ka nga anak. Anya lakit din. Oh, masikog ka man gaya man, digna. When, Monica, kayat mo ka di matiagpasikog? Adam mo, kalalaki. Anya ga pong agpasikugak, kat siyak timang sikog iti girlfriend ko. Anya, no agarapaap ka, jay posible mat apumod no? Saan aday ta awa na pulos namnama na apo maiso? Anya lakit din aya? Ay na, di nakman pakibibiyangan nga mindig na. Kat, sino nga iti amatasikog mo? Di mo damagan, Monica. Abay, nagpukaw ka di man na nakaslasok. Wan nga rod, bisit kit di day jay alalaki Ay na, agnakam ka mga minan Saan matanam na minsan na napasamak day takin ka? Sana balimat kit di? Gaputan nag-enjoy akmat, iti relasyon mi. Ay na, digna. Pang manudaytan nga anak mo. Masika matitinam Tultulungan na ka amang isaksakad kadagiti anak mo. Ay na, part of life dayta, Monica. Di mo nga bin maawatan, gaputad di mo napadasan. Hay, talagang ikalintagamlat na tibidot mo. Di mo amo ti masursurwan. Anya lakit din aya. Bantayam analaeng ti kasinsin mo, iti papananyaw, Monica. Wala na, di kay madanagan. Ang bagan no tilar aramidan na ijay. Uray di mo kumangaminan ikuyog. Sana bali, tadakmat nana. Ang mga ano adamanan ti masalaw na ijay alalaki. Apang idaldalan naman ti bagina. San mat siguro nana. Ang mga no agna kaman ti kasinsin ko.
Ay, sapay lakuma, tanay. Talaga aparikot ka, dahil dyan kasinsin mo. At yan nagdigna. Pudno amin nagitim bagbaking ka. Kasano ti kinapudno na andoy? Mano a porsyento? Ay kat 101%. Ah, Ngam ni, lumakay ka matan andoy. ay na, di naktagipas si tindig na. Uray lakaya ko, napigsak pila. Na, apay katawa ka dig na. Talaga ka di adi ka mamati kanyak. Angam andoy. Kabailan nak nga ta, paragsakan no bilang. Ay wala, di mo pa kadalagan na ita. Sakpay, tikulam. Sigurado ka, andoy? Na, Ang mga numasapol nga isurok pay laeng ken ka, ay kat saanan. Useless to matlaang. niya. Now that I've lost everything to you, break my heart, something new. Gusto na itandig na. Agawitan. Nabartagkan. Bye-bye anak ka di mo, Monica. Sa anak pa yan nabartag. Nabartagkan dig na. Agawitan. Ang mga nuagsang-sangit ang dagiti anak mo. Di mo pa kadanagan dagit jay. Adamat ni nanang. Anya. Ala, panawan na kami pa dito ay. Taagam amo kami man. Iti dayto nga andoy. Anya tamo tangay. Amang no compatible kami iti tunggal maysa. Ay na, nabartag ka na talaga dig na. Di mon amo ti bagbagam. Don't worry, Monica, my cousin. I can manage. Anya. And tell me that you owe me. Ay, awan na talaga ti dengdenggan dahil dyan kasinsin mo, Monica. Apay ka din, Nana. Katno ka na yun, nanti pa nagkuykuyog dahil ti dahil dyan nga andoy. Anya. Awan manon, nagbalidan a baby maker dahil dyan kasinsin mo. Hay, buhay. Ay, talaga. Ay, agsana ay takadilatan, Nana. Dak nga rodan amaw ti ibagak iti dahil dyan kasinsin mo. Ala, barang makapagpanunot ton ni kasinsin ko, Nana. Kat, anya ngay nga rod, at daditan. Tulungan talatan, ang mga iwan kadagiti anak na. Awanan, Monica. Isumat nga sulatan ter aramida ni Digna. Ay na, di mon pakibibiyangan, Orlan. Biyag na matanday jay. Anyan nga aramid, nagalas. Anya lakit din ay. Di ka agsao-sao dita, Orlan. Intun kun, si kamat ti sumaruno iti biyag na. Anya, ay pakpakawan. Ay na, awan ti dakas na no bilang laang, Orlan. Tinapatag, napudno kayo iti tunggal maysa. Ay na, no adalakit di panagayat mo kenkwana. Ipudnom ki din. Ay, agawid akon, Monica. Tanay, tila ibagbagamutan. Ulbod ka matgayam alaklakayan. Kunak ano lakay kan kat nanakam ka. Ngamsan matgayam. Kanya nga rod ni maramidak no di kan ay-ayatan digna. Buisit ka kit di ah. Di ka pa'y lamaon na talaklakayan. Ni, sana lang sa tikas ta digna. Di kag sawi tikas ta. Ngamin, oray kas kasano, pinaragsak ka ba? Kan inayat nakmat ako na. Ngampuor ka matgayam iti kararwak si kalaklakayan. Talaga ka gurgura kan. Ay na, pasensya kan digna. Ngam kinapudno na. Diyak gayang kabailan na suportaran dagiti anak mo.
Nagaduda magayam. Pumanaw ka ni tisang wanak andoy. Tane, amang ano jak makapagtepal kat ikog tarkay jederas. Puston di ka nagsangit. Nabambanog ako ang mga aw-awir kan ka. Ay na, di ka may nayon akit-kit. Kita ang ngagsang sangit to'y adim. Nita, gigiddan kayo matun ngagsangit. Agtal na kayo, kunak! Bisit kayo, mat! Ne, di mo bugkawan lagi ti anak mo adig na. Kasi da mapukpuk kawan. Ay na, makapasuron. Agsangit ti maisa, agsangit na mataminan. Kinayat mo matdig na. Day tatibunga ti aramid mo ide. Pasarap now, suffer later. Aniya? Katuan matdig na. Nagpaimas ka ide. Ngam ita. Isaf-suffer mo, tibunga ti aramid mo. Ngam, di mo manan ibaga apa nag-suffer ti kadda ti anak mo Day ta pa nagmay-maysam amang isaksakad ken ka ti dakdakamatag. Ha? Hala, dig na. Nagkamali ka iti aramid mo iti biyag mo. Ngam, di mo pagpapasan dagiti anak mo. Gaputawan ang muda. Ay wanam kit di. Tapagrebang amat day ta, kas ina. Monica? Katagbalbaliw ka ngaminan, dig na. Baliwam ti panirigam iti biyag. Saan anasayaat ti mangraman iti adwa po tayo? Anya? Patsinakdig na. Napudno ti panagayat ko ken ka. Ay, sardingan akon Orlan. Adon dagiti anak ko. Kayat ko nga ibukbuk ti atensyon ko kadakwada. Ha? When Orlan? Adumat ang tinaglabasak alalaki dito'y biyag ko. Kadjakon kayat ama na yun ang tikamalik. Ang ikarik adi ka pa sakitan, dig na. Ayatan kan ipatag ka. Pasensya ka na talaga, Orlan. Jakon kayat ti sumrak iti may sa relasyon. No kayat mo, nilatan kasinsin ko ang Monica ti Armam. Anya? Wan, Orlan. Nasaysaya at pay, gaputa balasang. Anya? Dinakmat kayat ni Digna, Monica. Na, di nakatawan Kunak tumat ngamin nga gayat ka kan ko na. Aglibak ka pa ilang amin. Ha? Ay na, ibagbagak ngamin nga armam ide kadi mo kayat. Nagado ti ibagbagam, ngam kayat mo magayam. Ha? No maminsan ngamin, di mo labsan unay ti agsao. Di mo ammo ti sumarsaro no apasamak. Alawanan, Monica. Sikamanan tiyo husto ita. Ay kat talaga Isu apat siyam amin, dagiti ibagbagak. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.